bafowethu hey umnumzana uRobert McBride uze nenye ke ngoku uze nenye ke namhlanje expose ibhunu leli elupiti leli efuna ukulivotela upiti sibongo sakhe angikwazi ukusibiza futhi ngisibize ngoba niyathanda ukufundisana nina nibe ningazi lutho wayinini uthi ngelinye ilanga sekusho ke uMcBride lo osehaddock namhlanje lo ophekwa ngemibuzo namhlanje bampheke bamphendula hayi bamphendula ngemibuzo kumlandi ke namhlanje izolo ngimbonile nje ukuthi usashaya uPDPD border usaphetha ama assumptions akhe unama narratives upon narratives are wrong baseless narrative okay ke angikho lapho kodwa akuvezile namhlanje uMcBride uthi wake waba kwelinye ikomiti kwakunomhlangano okhona eParliament kukhona ibhunu leli le VF plus umnumzane phela uPete lona oyini ominister yezamajele ilo oyiminister yezamajele lo enithi nizomvotela bona nithi nizomvotela uma nimvotela nimvotela at your own risk nangizwa ngithini votani exercise ama right wenu ilungelo lenu enganza kwethu mvoteleni uthi ka uMcBride namhlanje lapha kwiAdhoc uthi hey yamsabisa indoda yazi yamkhomba ngomunwe ithi wena uboqaphela you must watch out yamkhomba ngqo yaze yamlandela sebephume ngaphandle ke yaze yamlandela yamkhomba ngqo ngomunwe le ndoda nje akhuluma ngayo niyakhumbula ngelinye ilanga eParliament itshela umnomzana uJacob Zuma ngqo emehlweni ithi uma ucabanga ukuthi nithi nizothatha umhlaba khohlwane niyobona i-third war niyobona i-war eningazange nayibona akekho umuntu ozokhuluma ngomhlaba yamtshela ngqo itshela umnomzana uJacob Zuma imtshela ngqo emehlweni enhlamveni zamehlo imtshela eParliament public kubuka wonke umuntu kubuka wonke umhlaba imtshela umnumzana uJacob Zuma etshelo bani etshelo yena uPete lo umnumzana weVF anginankinga bafowethu mina nabafuna ukumvotela wenganza kwethu mvoteleni at your own risk namalungelenu maningi kakhulu wenzeni kodwa akekho umuntu osile kahle obhadlile la enhloko ongathi uzovotela lo yamuntu yabo umuntu owayiphekula ikhuni lo bandlululo olujule kanje akekho umuntu osile obhadlile ongathi uzovotela lo muntu akekho muvoteleke ila sokubona konke usile kanjani sengimile kodwa uMcBride namhlanje ucekeze ngokubala uMcBride ukuthi hey indoda yami usabisa in public imkhomba ngomunwe ngqo emehlweni nana GNU creator kwakhona yayichaza ukuthi lo awumongameli wethu esinaye uyanikezwa iscript yena usemovini njalo uyanikeza ukuthi uzodlala lokhu uzothi uthi akanakho kwakhe yabo verse umongameli uCyril Ramaphosa akasiyena umongameli isithunzi sika mongameli ngoba uyasetshenziswa ukuthi hambe yokusho ukuthi hambe usemovini yabo usemovini akuyena nomuntu esingathi mhlambe ke uyistarring yabo kodwa uyilo muntu odlala nestarring okuthona namhlanje uzokhahlela uthi uzokhahlela uthi uzogibela esithuthuthini usijike usithi unjalo kodwa okwambe ukuthi nginitshele ngodaba lika McBride namhlanje ukuthi uveza laphana eParliament kuAdhoc ukuthi wasatshiswa ile ndoda uPete yathi nje yazamkhomba nangomunwe emhlanganweni ababe nayo esekwelinye ikomiti eParliament yabo anginandaba ke nokunye ke nemibuzo yakhe ngoba kuningi ngisacubungula lokho abebuza ngoba bezimpheka namhlanje zami zimpheka zemgazinga ngathi hayi kuyashake namhlanje kuyasha namhlanje ke akufani nayizolo nje bizolo bezenzela umathanda nje qaphelani ke bafowethu votani at your own risk asalile asilwi enza lokho wena obontu ku right for you and nomndeni wakho personally